namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, I'm going to Mr. Post. Yeah, do look tikiseni man. And then I'm a conflict link between like a stylist and Papa Roland. So at least say now information you come make saying a reporter very. So coach Dorsha Channel already must have managed to graduation invitation, of course. Legan Dovuli, Yavana, what can Dovuli, Terrace, Tyrone, the 23rd December, next to Old Tribal Office. Okay? I na poster ali abel mangane updating yona if you tamga save on tabegara on top comment very very. Oh, so no for Samalam of course kasun of course ready 21 December live video from also Mr. Post. Oh yeah, long Africa of la Maradona. Ungeve na ntlangu wo fana lowu wa sungula no hetelela artist yo sungula ku dlayela tifan homu no vona ku tifan ta mheta ta tele se a ti fanelangi ti kolojana na lava tlangwini yeah, so yeah, good day to very very ya brown me yona ngata khako ya defense unfortunately la yi khatwini yi komba na ngata ri most YouTube ya penga so ngo kombi sweswo stuff like that ya le homu ta ku ri defense and then le ya ntima ku ta ku ri ya lava nga ta va khava ya kwale very very for graduation directly, so one very very first ta khati ya the artists and stuff like that. I can't dangi kwangwa abdawa kwangwa dawa to mtono Ilesho oh so maka kahle swinene as an outro I hetelele this section leyi yinhlekisini ku ri wose ngo dya kwata ni yinhlekisini section leyi. Look at this. Suku yela chaka ya diwa nyama ai kabena what njamara wena ka falo wena nomo falo eish efone ya mina le pe falo wena nomo ay loko mina and then of course ke tlhela ka mhaka ya Papa Roland like a stylist. Yeah, hi nga yi sungula njhani yeah ta ke sungula of course hi risimu ra like a stylist van'wana va nga hlamala loko ri stylist njhani lero ni kombela i chuza va kha ku yimbela J John very very like a stylist DJ Maphorisa wa ka Gaza. So of course yeah so kuna voice yo karhi la ku ri lantisi mina at first a ni nga ri sure ku yona hence ni me this long at times as Master T swin'wana a swi tshika ni ku hey won't swi tshika swi ze ni va sure hi swona. So kuna voice yi nga kona la very very okay Wanjikela. So as it turns out voice ya very very ya yona Papa Roland mara mina I was not sure about it. Why? Because minkarhi liya Papa Roland a yi ri ku vabyeni loko this track yi humesiwa, so I was like Master T draw a line at times yima wa swi twa ku shayela na bad if you nga ri sure i nga endli video. By the way that song as you can see loko trending swinene sweswi hi vulavulaka sweswi yi na 500,000 views a va tirheli swinene koko a ni nge vi sure yi nga va yi ri the best electro by far koko mara ku tlhoko na xa makhomba a hi swi tshikeni swo hi ya best ya mara va le ku tirheni swinene stuff like that. All I can say, congratulations to them about the arrangement. So prior to this, Papa Roland I ended a video, ne? Kwa ke lo gungula kula. Ambima. Ngomgo wanjikela. Yeah. Manzi to Papa Roland. Emina na. Bana ba ka tshwana too much. Amazi. Na manzi to mara ni ngari shosho. Bana bota lo ka ba pixanzini phone la mfana ngwan vele. Ba go hoy. O se ka Gaza le. No phone lo ka useni asikona and asitiva ku ana problem mayikhoma kunjani mara so yini mara na se va ta ku hayi mina hayi ni sungurile so yini
Leswi va ambalaka tisuti vanhu lava ke. mi byeleni Suti va leswi va ambalaka tisuti ke. Xilo lexi va mbalaka tisuti ke. Yeah, so as it turns out papa ri lani a yi fike yi charge 1000 rand ka risimu rera kombela i chuza and kona ku lola ntiyiso ya ya yi ve na impact na yona papa ri lani ka risimu reriya ya hambi sweswi yi nga yimela swintsanana and stuff like that so before hi analyze a hi vhete ni ya ka post ya lekere stalis because i tsale swin'wana hi swoho sweswiwa so lekere stalis of course i fika a tsala a post about this dilutini okay mara i na ku screenshot a hina xo ya le ka screenshot leyi wa delete yeah so hi road na swizonda ku vulavuriwa ku biha swi nga dlina swi ni luza malaki of course related to risimu rero ku phela i khale swi ri ku trendeni i khale ngo swi ri ku trendeni mhaka liya ma vona mhaka liya before ku huma ni kombela i chuza papa rhulana a nga fakiwangi ni n'wi fonela ni ku musi a mi na problem na salani hi ku ni dlene mi kha mi holova a ni la hi endla song yi reply yi ku a ni nga holovi a ni n'wi holovisa mara track hi nga endla yeah and then he continued and wrote ni ku hambi mi nga ti studio ti-voice ta n'wina ti tele ngopfu ka salani yi ku okay so swi loko voice yaleyo hi twaku ya papa rhulani a yi ri pre-recorded already a swi rhekodiwe khale and swi make sense because papa rhulani a yi vabya ka period liya ma vona mhaka leyiwa yeah okay ni ku mi ta lava ni mi khensa njhani a ni lavi tomorrow hi pfuka hi holova ni endleriwa na ti-video ni kopiwa yi ku 1000 yi right as you can see kwalaha mi nga yi senda now ni ku ni ta senda loko ku huma nghoma so hi leswi a ku vulavule swona kwalani as you can see so agreement a ku ri ku ku ta sendiwa of course loko ku huma nghoma so what can you say as Master T? Yeah, mina as Master T ka mhaka leya 1000 ta va ni ri hala ka mhaka leya 1000 ndo swa papa rhulani ku pfumala n'winyi nkarhi wun'wana swa vava like swa vava na tsundzuka ku ze ku ndliwa argument yikulu va ku hi mhaka ku papa rhulani a hi swi tivi swa online guys swilo leswiya swi simple ngopfu papa rhulani i na bot ku register ka vo distrokid i swilo swin'wana swa simple swinene it's very very simple like swi very very simple ngopfu loko va hi kombeni bot wa yona swilo swa simple ngopfu na foni a yi ta xava like hi vo ma 2 months a mi ta kuma va yi ta yi xave khale ngopfu foni yi hamba yi monitora swilo swa papa rhulani online i swilo swin'wana swa simple ma famba mi yingisela swilo swo hemba guys swa simple ngopfu hi papa la nga yi tivi online na bot hi nge swi ndliwe khale ngopfu so i ku pfumala n'winyi ka papa rhulani hi leswi ni nga ta swi vula hi to swi a nga na n'winyi na mhaka leyi obvious guys come on guys na yo loko ri swi sa fika vuhleketeri na yona ku come on 1000 hi leke swilo yini e feature phela papa rhulani xi na power hence na vona hence na a xi laveni ka nghoma wa swi tiva ku xi na power and naswona xi na power ka risimu xi na power swinene na xo kwalaho John wa yimbelela swinene mara na xo xi yo fika xi tanyana xi layeni na mi xi twini na xo xi na power xi layeni xixiya ku nge jaji ku ma nga tisaka ngopfu mo power ka risimu but hinkwavo va tirhini swinene va vona mhaka leyi so for 1000 hi to swi yini guys mara 1000 it's nothing risimu ri endla mali yin'we tala swinene online sweswo le ka kuma 500,000 views ri endla mali yo vonaka ma vona mhaka leyi because ti-platforms va ti hlayini vo iTunes everywhere and stuff like that vo Spotify so swi va swi nga ri fair leswi ni nga ta swi vula ku a ni mara me ku hali leswi ni nga ta xi endla swi va swi nga ri fair yes brat i nge na online papa rhulani yi ri kule ngopfu nakona hi ku endla mali vona mhaka leyi ku nga ri ka tigigi ntsena so hi to swi yini a reds yeah i mi dena fika kombisa ku jikijiki nghoma yi trenda ivi n'wina mi tshamaka na yehe mi n'wi chelachela moya ku hi n'wi robini ekuse mi onhela mfana waloye wa fo after that video ni vhe ni senda 1000 ni ku ti nga hlamula loko i vona vudyela wa nyanyuka hi mhaka n'wina mi n'wi onhelaka leswi of course a nga fika kombisa swona kwalano hi to swi 1000 it's nothing na yo le ka ristalo yo vheta ku xi ri 1000 na pfumelela mi nda hi sendela mara it was robbed hi sweswo papa rhulani was robbed and hi swona swilo leswi wa kha yi register account online i na bot
And then road statement lexi nga laha ku xikonyololo very road un'wana na un'wana a nga ka i philiya ni n'wi askini ku i lava hi tirha xinjhani van'wani va ku mali van'wani va ku ti-royalties se ni fanele ni fostera munhu ku hayi teka 70,000 yaleyo i yitsongo swi yo yini na leswi nga fika tsala so hi ku loko ri swi u teka advantage sweswo na wena swa ku wa swi twa u teka advantage ku va ri na himpela swi tivi nchumu swa ti-online swi tivi nchumu sweswo xi nga xi ri broke vhele na 1,000 xi nga teka xi ti tekeri xi ya tidiyela papa ri laha loko I think papa a nga swi twisisa a nga yi twisisa extent ya mali leyi va kha endliwa online hi ti-royalties ka ti-sim so hi xo xitori xa kona xexo you can judge for yourself mi swi vonisa ku yini a redzi loko ri amukeza ku sika ta kombela mi tika subscribe mbala kahle mbale ku xava mandhani vo tanga bya kona mfu vona ya mazingi so mara dress sharp nice utela vona voma ditiko ku na stove madendelo vona baba bo xevo xa siku ka vona xeva dideng dress so thaga dideng